Төртөөнө тең умура берип салбайсыз ушунучу. Mayli o'tiraverіңіз. Ошол жерине келгенде китеп жыртылып, жаттаган успет этпей калдым. Бул жаттайт эле бирокчу. Байкадыңыздар, а? Бул жигитке көз тийип кетпесин, а? Muborak bo'lsin. Umra safari muborak bo'lsin. Бүгүнкү иш-чара Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Ош шаарындагы өкүлчүлүгү уюштурган жана Немат Ата фонду демөөрчүлүк кылынган. Жана фонддун жетекчиси атап өткөндөй, дагы кошумча биздин демөөрчүлөрдүн салымы менен уюштурулуп аткан бүгүнкү Жаннат балдары аттуу ушул иш-чаранын сыйлык берүү аземине кош келипсиздер. Kur'an'dır delili Muhammed Resulüm Muhammed Nebine binuru hadine Min Mekke Habibi nuru sata'al Medine Muhammed Resulüm mehriban Habibim sizge fidalarım sizgedir selamım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Бүгүнкү иш-чара дагы бир айтайлы Жаннат балдары. Кийим кияткендеги дуа. Алхамдулиллахиллази касани ва хаза разаканихи мин гайри хаулин минни ва ла кува. Мага ушуну кийгизген жананы мага менин күч кубретимсиз насып кылган Аллахка мактоолуклор болсун. Allah razı olsun. Дуа окуп кеткендер кетпей турасыздар. Акырында бирден белегиз бар. Азыр дуа айткан кыздарыбыз көбүрөөк экен. Эки кыз бир бала айтсын, а, кезек-кезек менен. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا به دخل الجنة. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kim la ilahe illallah'ı çin yürekten aytsa beşike kiret. Allahumma gfirli zunubi aftahli abwabe rahmatik. Ey Allah menin günahlarımды keçir cana men üçün rahmat eşiklerini aç. Rabbi gfirli zunubi aftahli abwabe fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ey Allah menin günahlarımды keçir cana men üçün özüңdü ululuk eşiklerini aç. Maşallah deyizü. Maşallah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Kim ilim izlep yolga çıksa Allah Taala aga beyiştin yolun jengil kılat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem innamal amalu binniyat ve innama likulli imrin ma nawa. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem albatta amaldar niyetke qarab bolot ve har bir kişi emnen niyet kılsa oşogo jetet. Maşallah, maşallah. Ескерте кетебиz 10 жаш жана 11 жаш. Кааласаңыздар ал тилде, кааласаңыздар бул тилде. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillazi sahhara lana hâzâ ve mâ kunna lehu muqrinin ve inna ila rabbina lemunqalibun. Bizge munu moyun sundurup koygan Allah taza. Munu moyun sunduruğa bizde güç çok bolçu. Elbette biz Rabbi bizden aldığına kaytuğuçubuz. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. İslam 5 nefsiga negizdelgen Allah'dan başka ilah yok. Jana Muhammed Allah'ın elçisi deb kuboluk kalimasını aytуу, namaz oku, zekat beru, acılık kılu, jana Ramazandan orozosun qarmu. Elhamdülillahillazi ahyana ba'dina amanatına ve ilayhi nushur. Bizge ölüm berip qayra tiriltirgen Allah'a şükürler aytam. Biz ağa sözsüz qaytabız. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ad-dinun nasihatu qulna liman ya Rasulullah qala lillahi ve li kitabihi ve li
ورسله ولأمة المسلمين وعامته. Allah'ın elçisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din bul nasihat dedi. Biz kim için dep suradık. Allah'a, anın kitaplarına, anın peygamberine, Müslüman başçılarına, cana jalpı Müslümanlarga dedi. Allahümme Rabbe hazihi da'veti tammeh ve salatil qa'imeh ati Muhammeden il vasilete vel fadile ve derecetel aliyetel rafi'a ve ba'ashu maqamen mahmuden illezi ve'addeh ve rızukna şefaatahu yevmel kıyameh inneke la tuhliful mi'ad. Uşul toluq çakırıqtı jana atkarıla turgan namazın esi bolgan Allah'ım Muhammed aleyhisselamga vesile derejesin jana artıqçılıqты bergin. Jana ana özün ubada qılgan maköbü Mahmud maqtoğu tatıqtu makemge jetkizgin. Albatta sen ubadana qiyanatlık qılbaysın. Allah razı olsun. Maşallah dedik be. Barakallah, barakallah. Emi bugün belek beru azemi bilesizler ha? Ar birine qanday belek beresiz? Birden umra verdik mi qanday deysiz? Meyli inşallah dağı gelecekte bu umra andan da çoğun beleklerdi ala turgan bizden kiçi bugünkü uyuşturucunun atından belekler var. Alıp Allah razı olsun. Bu Maşallah. duaңардан biz жалпыбыз пайда алдық, чынында айтканда. Ушул жаш жетинчек балдардын ата-энелерине Аллах разы болсун. Карылар, насип кылса Куран жаттайбыз, а? Куранды жаттап динге, элге, жерге кызмат кыла турган жигиттерден, кыздардан болгула. Жана дамылабыз айткандай, biz ушул жалпы элдин тиреги боло турганда болсун. Loyihamizda demak 12 yoshgacha ishtirokchilar qatnasha oladi. Bizda eng kichkina ishtirokchilar ham bor. Ular savollarga og'zaki javob berishlik orqali ular qatnashgan, ishtirok etishgan. Ular 4 yosh. Eng kichik ishtirokchilar 4 yosh. Hozir ayni o'sha ishtirokchilarni chaqirsak va ularni taqdirlasak. 4 жаштагылар. Эми машалла дегенди көбүрөөк күчөтөсүздөр, көз тийбесин. Булар 4 жашына карабай деле катышабыз конкурстан. Умраны утабыз, белекти утабыз деген бирок кичинелик кылган. Мына ошондой болсо да келип катышып, азыр сиздерге жакшынакай өзүнүн өнөрлөрүн көрсөтөт. Машалла деген сөздү күчөтөбүз. Пайгамбарыбыз айткан сөзү бар. Инна фил джаннати дарул фаррах. Жаннатта курсанчылык деген бир өзүнчө бир өлкө бар. Ал жака бир гана кичинекейлерди сүйүнткөндөр гана кирет дейт. Мынакей, кичинекейлерибиздин белек алып сүйүнгөндө курсан болгонун көрдүңүздөр, а? Мына бул белек, мына кыз менен бирдей экен. Биздин агаларыбызга Аллах разы болсун. Жана белек алган биздин кичинекей жеткинчектерибизден биз үмүт кылабыз келечекте элге, жерге, динге кызмат кыла турган алым, карыялар чыксын. Аллах разы болсун деген. Ана, көтөрүп кете алабызбы? Баса берели. Жүрөлү. Берилген тестти ичип, жеп, окуп, күндөр, түндөр өткөн балдар. Мына бир көрүп коесуздар, анан белектерди бериңиздер. Белектерин бериңиздер. Андан кийин Согаланы беребиз. Деп айтабыз. Машалла деген сөздү айтабыз, анткени көз тийип кетпесин анан. Биз мусулмандар бир жакшы нерсени көргөндө ага баа берип, Аллах каалаган нерсе болду. Же болбосо Аллах Таала берди, дагы да көбөйтсүн деп баракалла деген сөздү айтабыз. Бул бир чоң бир адеп. Ошондуктан мындай биздин күчтүү, таланттуу жигиттерибизди, карындаштарыбызды көргөндө бир машалла жана баракалла дейбиз. Белегиңер кут болсун. Башкы демөөрчү Неамат фонду жана анын жетекчиси Иззатулла ажыга Аллах разы болсун. Жигиттер белегиңер кут болсун. Алла разы болсун дейбизби гана кыйкырып? Алла разы болсун. Razı olsun maşallah. Силерден дагы Аллах разы болсун. Бул жигиттердин белектери күчөгөнүн себебин сездиңиздер, а? Канчалык аракет кылганын. Аллах разы болсун. Бул жигиттердин талантын баалап белекти бердик. Эми көтөрүп кеткенге жакындар чыгып жардамдашып коюңуздар эмчи? Allah der, Allah. 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 Allah der, Allah.
tuproqqa jon bergan zot, butun borliqqa hayot. Ismin eting doim yod. U Allohdir, u Alloh. Tuproqqa jon bergan zot, butun borliqqa hayot. Ismin eting doim yod. U Allohdir, u Alloh. Qushlarga qanot bergan, mevalarga tot bergan, kuch bergan, najot bergan. U Allohdir, u Alloh. Qushlarga qanot bergan, mevalarga tot bergan, kuch bergan, najot bergan. U Allohdir, u Alloh. Suvlarni oqizdirgan, shamollarni so'zdirgan, har narsadan o'zdirgan. U Allohdir, u Alloh. Alloh razı olsun. Allah razı olsun. Maşallah deyiz dağı bir retçi. Maşallah deysеңіздер бойт. Өзгөчө Muhammadiya тобунун жетекчисине ыраазылык билдиребиз. Жана устазына баш ийген жигиттерге ыраазылык билдиребиз. Аллах разы болсун. Maşallah. Бир нече жылдан бери Куран жана китептер азыр мына экранда көрдүңүздөр окшойт башталганга чейин ушуга катышып бүтүп аткан бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Мынакей 14 жашка чыкты, 12 жаштан өткөндөн кийин болду. Эми биздин мына уюшуп аткан конкурска катышпайт, мындан дагы жогорку деңгээлде конкурстар катышат. Бүтүрүүчүлөр чакырабыз бул жака. Жалпысы 12 жаш Кара Суудан, Ош шаарынан, Өзгөндөн, Аравандан, жалпы регион боюнча негизичи. Араңардан жеңүүчү болгондор бар. Азыр атын атабай эле кала, анткени былтыр берилип бүткөн. Мынакей насип кылган болбосо, эми илимдин жогорку этабына өтүп барды. Дагы бир рет бүгүнкү иш-чаранын жетекчиси, бүгүнкү иш-чаранын демөөрчүсү Неамат фондуна ыраазылык билдириш менен жана уюштуруучу топ Айбек ажекебизге Аллах разы болсун. Жана келип катышып берген биздин конокторубуз, жана өзгөчө уюштурууда жардам берген, уюштурда эң алдында турган Ош шаардык казыятына ыраазылык билдиребиз. Иншалла мынандай иш-чаралар дагы да боло берсин. Байкасаңыздар керек, ушул нерседе биз алдыдабыз. Ош шаары өзгөчө алдыдабыз. Эми финалга келдик аш. Finalga keldik. Биздин шеригибиз Рахимжан Али бүгүнкү конкурска жазылган китептин автору. Эми биз жеңүүчүнү аныктап берип койсок болбой калат, Эми бияктагы дамларга көрөбүз. Мына 4 адам берилген суроонун баарына жооп берип койгон. Китепти ичип жеп койгондор. Макка Travel'ın жетекчиси бир туруп койбойсузбу? 4 тең умура берип салбайсызбы ушунучу? Мейли отура бериңиз. Tahoratda nechta farz bor? Birinchisi yuzda soch chiqqan joydan 2 quloq ostigacha va 2 quloq jag'imiz ostigacha va 2 quloq oralari bilan yuviladi. Ikkinchisi ikkita qo'limiz chig'anoqlari bilan qo'shib yuviladi. Uchinchisi boshning 4dan 1 qismiga mahs tortiladi. To'rtinchisi oyoqni to'fiqlari bilan qo'shib yuviladi. Mashallah. Allohumma Javob berishdi. Inshaalloh, mashallah deysiz. Keyingi so'ro. Mavluda qiz. G'usulda nechta farz bor? 3 ta. Birinchisi og'izga suv olib yuvish, ikkinchisi burunga suv olib yuvish, uchinchisi butun badanga suv yetkazish. Mashallah. Abduolim 40 farzdan beramiz. Amru ma'ruf, nahiy munkarda nechta farz bor? Amru ma'rufda bitta, nahiy munkarda bitta. Amru ma'ruf o'zi yaxshi amallarni bajarib, boshqalarga ham o'rgatish, nahiy munkar o'zi yomon amallardan qaytib boshqalarni ham qaytarish. Mashallah. Allohu akbar. Abdulloh, mashallah. Namozda nechta farz bor? Namozda общий bo'lsa 12 ta bor. 6 tasi tashqarida, 6 tasi ichkarida. Keling 6 ta shu tashqarisidagini aytib bering. Tashqarisidagi Ha. birinchisi namoz o'qigan insonning katta va kichik betaholikdan pok bo'lishi, joyi pok bo'lishi, namoz o'qigan insonning kiyimi va avratlari berk bo'lishi, qiblani topishi, niyat, o'z vaqtida o'qish. Mashallah. Alloh razı olsun. Robboniya, masjidga kirganda 2 rakat tahiyatul masjid namozini o'qishlik haqidagi hadisni aytib bering. Abu Qatada roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidga kirganda
ikki rakat tahiyatul masjid namozini o'qinglar dedilar. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyati. Allahu akbar. Ne deyə alasızlar cemaat? Qarasаңыздар, бұл masjidga kirgendегі amal бар, biroq anın dalili men aytish mavludan. Xo'p, quyosh va soya o'rtasida o'tirmaslik haqidagi hadis. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sahobalarining biridan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam quyosh va soya o'rtasida o'tirishdan qaytardilar va bu shaytonning o'tirishi dedilar. Imom Muslim rivoyati. G'azab chiqqanda auzuni aytishlik haqidagi hadisni aytib bering. Yo'q, bu kitobimizda yig'ilib ketdi, boshqasini bilsa bo'ladimi? Ana. Жоқ, кейінкіге береріз. Biroq шындығында көбірек мақтап қойдым. Көз тиді, байқадыңыздармы? Abdul Alim o'zi oson emas. Alim deverdim. Biroq hali butelek turib turasınız. Sulaymon ibn Surat radhiyallohu anhu aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan o'tirgan edim. Ikki kishi so'kishga ketdi. Ulardan birining yuzlari qizarib, bo'yniga ko'k tomirlari bo'rtib chiqdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam men bir kalimani bilaman. Agar u shuni aytsa, undan mana bu holat ketadi. Agar u a'udhu billahi minash shaytonir rojim desa, undan mana bu holat ketadi dedilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Mashalloh. To'g'ri. Mына жигитибизде. Сиздер эле көз тигиз койдуңуздар. Бирок бул биринчи орун эле нерлик. Бирок албетте бирөө жеңет, бирөө калат. Белегин алып келесиздер. 4-чү орундун жеңүүчүсү. Тагыраак айтканда 200 баланын арасынан 196сын басып өткөн жигитибизге белегин беребиз. Албетте бул да мага микрофон сыртында айтып калды. Ошол жерине келгенде китеп жыртылып жаттарыңыз үспет етпей қалдыңыз. Бұл жаттайды ле бірақчы. Байқадыңыздар, а? Алла разы болсын. Қалғандар мол жаққа тұрасыз. Қалғандар Shunday qilib 4-chi o'rinni beriga keladi. Adilov Abduolim ukamizga beramiz. 12 yosh. Mashaalloh, mana gramata bilan sertifikat gaz plita. Мына ол жигит бир дала тұрған жигит эле да. Ошон үчүн. Эгерде башынан эле өзүнө ишенбей, не уверен болгондо ол утпай калдым эле дейт эле. Не дедиңиз да булар? Эми конкурста айтылган хадис ушу келбей калды. Туура түшүнөсүздөр, аны эмесе final. Bu oson emas. Islomda nechta farz bor? 5 ta farz bor. Birinchisi iymon, ikkinchisi namoz, uchinchisi roza, to'rtinchisi zakot, beshinchisi haj. Mashalloh, rahmat. Tayammumda nechta farz bor? Tayammumda 4 ta farz bor. Ha. Birinchisi tayammum qilishdan avval namoz o'qishni niyat qilib tayammumni boshlash. Ikkinchisi Birinchisi niyat, ha, mashalloh. Niyat. Ikkinchisi toza tuproqni qasd qilish, yer jinsidan bo'lgan tuproq, tosh, qum kabilar. Uchinchisi qo'lni tuproqqa urib, yuziga mahs tortish. To'rtinchisi yana qo'lni tuproqqa urib, ikki qo'lni chig'anoqlari bilan bir boradan mas tortish bir bora. Mashalloh, Alloh razı tabaraka olsun. rahman. Bu kızınız uverin cevap verdi, qarasangiz men aytaylik arqa qilib ketdi. Qanday dedingizlar? Abdulloh, g'usulda nechta farz bor? G'usulda 3 ta farz bor. Birinchisi og'izga suv olib yuvish, ikkinchisi burunga suv olib yuvish, uchinchisi butun badanga suv yetkazib yuvish. Abdulolimga o'xshab yig'lamaysizmi? Yig'lamaysiz-a? Allohdan deysiz-a? Ha, inshaalloh. Lekin birda olishingiz ham mumkin. Unday bo'lsa javob bering. Xo'p. Yegulik tushib ketsa, uni olib yeyishlik haqidagi hadisni aytib bering. Jabir roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar birontangizning luqmasi tushib ketsa, uni aziyatdan ketkazsin va uni yesin. Uni shaytonga qo'yib bermasin. So'ng qo'lni yalab tozalamaguncha uni qo'l sochiqqa artmasin. Chunki u taomning qaysi qismida baraka borligini bilmaydi dedilar. Imom Termiziy rivoyati. Alloh rozi bo'lsin. Haqiqatda tark qilingan sunnatlardan. Yeyimizda ovqatni qo'lni yuvamiz yoki yalash esdan chiqib qoladi. Sut va unga o'xshash narsalar ichgandan so'ng og'izni chayqash haqida. Ibn Abbos roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sut keltirdilar va sut ichdilar va suv keltirib og'izni chayqadilar. So'ng sutda yog' bor dedilar. Imom Termiziy rivoyati. Точныйmi? Qaysi biri? 3 ta rivoyat. Termiziy, ya, to'ppa-to'g'ri. Choshgoh namozi haqidagi hadisni aytib bering. Chashka turaluu hadisni aytalasizlarmi? Je, o'zingiz aytisizmi? Qana?
Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Halilim sallallohu alayhi vasallam menga 3 narsani to olgunimcha tashlamaslikni vasiyat qildilar. Biri har oyda 3 kun roza tutmoqni, 2 rakat choshgoh namozini, uxlashdan avval vitr namozini o'qishni dedilar. Imom Tabaroniy rivoyati. Barakalla, ravishni noto'g'ri. Bir yerini ileshib qoldik, ha? Imom Buxoriy rivoyat. Imom Buxoriy rivoyat. Qanday qilamiz hozircha? Tag'i bir so'rab beraylik. Hozir yana bittadan savol beraveraylik. Daha birden so'rab beramiz. Sen mestingda turib turasan. 17-farz niyatni aytib bering. Namoz o'qishdan avval niyat ham muhim o'rin tutadi. Zero u namozini nima uchun va kim uchun o'qiydi? Shuni chiroyli holatda niyat qilmoq lozim. Albatta namoz Allohning roziligi uchun o'qiladi. Xo'p, shu niyat haqida Rasulullohdan bir qo'shimcha hadis qila olamizmi? 18-farz. O'z vaqtida o'qishlik. Shu haqida farz aytib bering. 18-farz. Namozni o'z vaqtida o'qishlik haqida. Allohning huzurida Allohning huzurida eng yaxshi Alloh huzuridagi eng yaxshi ko'rgan amal bu o'z vaqtida namoz o'qishlik. hozir nimani savolni javobni oxirigacha bera olmadi. Kimki namozlarini o'z vaqtida ado qilib yursa, Alloh u bandasini sevib qoladi va unga ko'plab ajr mukofotlar beradi degan. Javob bersang, xayratga salasin. Teng bo'lamiz-da bu yoq bilanchi. Egerda javob bera olmay qolgan bo'lsang, unda rozi bo'lamiz, ha? Sürdenbeyüz, özüden ketbeyüz, dayar turamiz. Bu bir mümkünçülük. Allah bergan mümkünçülük. 20-farz Mavludaxon. Qiyomda turishlikda aytib bering. Takbiri tahrima, ya'ni Allohu akbar deb quloqqa qilgach, ikki qo'l bog'lanib tik holda turishimiz qiyomda turish deb ataladi. Bu nima ekan? Qiyomda turishlik, hozir aytdik-ku. Qiyomda turishlik nima o'zi? Tik holda, tik turgan holda qo'l bog'lanib. Hukmi nima edi? Bizning qizimiz hayajonlanib turoqchi, bilgan javob. Ikki qo'l bog'lanib tik holda turish. U qanday amal? Qiyomda turish. Farzmi? Qanday? Alloh ajri ziyoda qilsin. Rahmat. Qanday bo'ldi javob? Javob qoniqarli emas, oxiri biroz dalil bo'lish kerakmi dalil? Dalil bo'lishlik kerak edi. Ya'ni farzmi, vojibmi, sunnatmi aytganimizdan keyin aytdi. O'zi qanday amal ekan bu? Farz amal ekan. Jazakumulloh. Mo'ljaqdan yordam qilib berdi. Emi bu qizni ne deysiz? Eng apasin yaxshi ko'rgan qiz ushul ekan. 200 adamdın arasından julqunub çıkıp 97'sin basıp ötüp ana uşul yerge gelip toxtodu. Bul kızımızga biz emne beremiz? Stralniy mashina beremiz. Bu yoqqa chiqmaysizlar va? Qana maşallah degençe turabız. Negizini aytganda ko'pchiligimiz shu vaqtga chayin stralniy mashina algan emasmiz. Bu yoqqa o'tkiladi. Muborak bo'lsin. Qulluq bo'lsin. Qulluq bo'lsin. Negizinden jana söz aytkanday bul жерге çıkıp at salış menen menimçe жақсы эле шанс берилди окшойт. Эки шерigi экинчи курукта да катайын берди. Атын ким? Абдулла. Мынандай кылып туруп жигитче эле сразу белек кылып таштайсыңбы мураны? Же кандай кыласыз? Ат саласыңбы? Inshaalloh yutib olaman. Inshaalloh utolat ekan. Kitob nechta mavzudan iborat? 30 ta. Xo'p. 13-mavzu qaysi? Shuni aytib bering. O'tirgan holda ichish. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlardan biror kishi aslo tik turib ichmasin. Kim esa yo'q tik turib ichgan bo'lsa qusib yuborsin dedilar. Imom Muslim rivoyati. Mashallah deyishga arziydi. Sizga ham xuddi shunday savol. 18-mavzuni aytib bering. 18-mavzu. Biraz oylansak bo'lar ekan. Shu so'rov kengirchilik ekan. Daha birden aylanmaylik. Mayli. Qani emesa dag'i. Biz rozimiz. Jo'nokoy beleg emasdan. Mumkinchilik berilsin. Xo'p, endi biz Abdullohga beramiz-da. Bu qizimizga yana bir imkoniyat beramiz inshaalloh men tomondan, ha. Bismillahirrohmanirrohim. Abdulloh, janozada nechta farz bor? Mavzuimiz, ya'ni kitobimizdan tashqarida. Janoza namozida qancha farz bor? Janoza namozida nechta farz bor? Hozir Rabboniy sizga yetib oladi. Agar javob bera olmasangiz. 3 ta bo'lsa kerak. 4 ta. Javob bera olmadi. Meyli. Buna ol qizga bir şans bo'ldi. Bayqadingizlarmi? Yemi.
Раббания мында кыласың. Берген суроого тырс жооп бересиң, бир кадам аркага жыласың, теңбиз. Ya'ni Qur'oni Karimdan bersak yaxshi bo'ladi. Bir oyat bor. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni tartil bilan o'qishlikka buyurgan. Mana shu oyat qaysi surada keladi? Qo'ldab turasiz, qo'ldab, mashallah deb. Aytingchi. Baqara surasida bo'lsa kerak. Muzammil surasida Alloh taolo varotilil Qur'ana tartila degan. Бул кызыбыздагы атасын жакшы көргөн кыз экен булчу. Анткени холодильник ал жерде келгенде алып келген каражаттар, продукталар сакталыш үчүн холодильник алып кел деген ойдо келген экен. Эми мына экөөбүз жарышабыз. Утсак, умраны мен алам, туурабы? Утпаса, мен уталам. Уткан болсо өз алат. Жеңилсе мен алам. Бул жигитке көз тийип кетпесин, а? Muborak bo'lsin. Umra safari muborak bo'lsin. Кыздар мени карагыла. Биз сахналаштырылган ролду аткарабыз, бирок актер эмеспиз, актриса эмеспиз. Биз кадимки жашоодо керектүү болгон нерсени аткарабыз. Анан албетте силер үчүн белек бар. Атага кандай мамиле кыласыз? Ошону айтабыз. Ата, мен сізді хажыға алып барам. Аллаху акбар. Ата, мен сізді хажыға апарам дейт. Акалар бар бүйді? Жоқ. Машалла, бұл өзі хажыға апарат екен. Рахмат қызым, Аллах сенден разы болсын. Рахмат қызым, Аллах сенден разы болсын. Өзі барбайлы қойын дедім іле, өзі дегенде қылбастан. Ата, мен сізді жаннатқа алып кіремін, ажыға апарамын. Мен сізді қатты ғаш көремін. Мен сізді Xudo xohlasa jannatlарда tillada bo'lgan tojlarni kiygizamын deyim. Машалла. Алла разы болсын. Бұл жаман март қыз екен, машалла деп қойла. Бұға лайық ата жооп бере алау екен емінше? Рахмат қызым, сен bilan faxrlanaman. Allahu akbar. Sen менен фахрланам, сен менен сыймыктанам деген сөзмен айтты. Белектерди бергиз.